Ma'am nuwaibiri. Ma'am ay ngisi so ma'am da ano blog ama kudol tamjage. Ay ngasi semdoi ba blog si ko. Ako'y Indian restaurant da achapot chada ba kuire ba ko. Ado hoji ko pung amma mukta ta da ngari amma makai se yam ngali si da honung sakha ga sak ba da ngai ne akhoi dong sai ayu ta da thabak chalu ba hospital de ko aduga chak lam ba dong rang de chak sa do si mana ba yawe adugi do tum se pha de ngasi je aduga ai gi ngasi blog se kamai kai no har kan da chabi mata ne sa mata Indian gi restaurant amma da support cha je na lak ba khoi gi tan gumba biryani gumba paneer gumba aina leibam mafam khoi restaurant gi mafam ne sida gate leire ado manu da changkan da ai usha kai kamai mai tawge do yam tena dum video semje ke ma'am kuirabi gi matung da Indian gi food cha insang charu ge asida chang dor ai gi mana ba pratik ka samarjik ka pratik se khoi gi vegetarian ne khoi jau se phame India ge support kita cha ge na do kayam tang gi da ko India gi khoi gi paratha se India ki paratha je piece am de lupa kano P1 lupa cham ka kun siya Indian flat bread with potatoes alu yogo paratha apa de lupa cham kun pi yap thi tange pratik bhai ek paratha mein 120 ruble मैं चावल खाऊंगा aduga atai asi se butter naan se lupa 80 70 sai hawe paratha tange ado mafam di yam na phase si khoi anouba dukan male si yam phasei nale mafam di So what you drink coffee? Yeah, it's akhoi se ko khoi butter naan do adum khara lausale aduga biryani do ko 300 gram da lupa chamri yang khaine tang di tange aduga imana se vegetarian na magi paneer lausale khara aduga sa khara ga moidi mamandi phajarni ado khoi yamna kuire bo sumaina cha da ba aduga room da injang thong tar ju khoi do nongpa do yen thong bo khotpa tognu to do yam kana haw bo do cha dre ko room da khoi je ai thabingang china banina adugi matam kuibi matung ne khoina Indian gi restaurant da kano ma cha ba gi lais moigi restaurant se khoina koi first oire khoina chak lambagi laiba ado sida pung keno tare ama makhai ani tare akhoina ingan ngal yam thi chawe mogi restaurant aigi manaba ada phami sida mogi staff sing lai mafam yam thi chawe ko asida mogi to jamba set ne jamba set ki kangu kem pirau trimani koi elevator video. ai se ngasai ai ngota ai se tumsit pha de ba ko ai se adu mit ka loi pome samna ga maram di akhoi na smai lai se ayu ngata da khoi do sai hospital chatlu ba hoji pung amma makhai ani tare ba adagi khoi tan nung su cha da ba kui re ga na to khoi ma na khoi cha se na smai se phamini to tumsit kam ta pha de ngasi di yang wai akhoi se ko mogi hanger khoi overcoat lip pasing do jacket ko ma je kai da tham ge khang da bi da akhoi aina sida tham jala adugo moidi asida na tham biram bon ado akhoi na khang da le hanger thamam aina khang da bi sem tham jala si gi sopa akhoi gi pochai order to da sa posing lai ba imam uchere ke ko sum ko sina akhoi gi tando asida lai re prati khol de da ba shi keno Be can want ne हम vegetable ना asisina base mixed base okay asisina mixed base mamle ma base ne pratik si हाँ खोल aduga asisina paneer thongba how the masu बिरयानी नहीं asisina biryani asisina aina 300 gram ne sidai puk thalo puk chaw na asisina chicken asi khakta ne aduga atopo water so khoi hosi order tau dune ko han gi camp pirake do khoina masak khang da ba si je moina mase sele pirene ba khoina tan mari ne si je ado khoina si ka mai to no do khoi order to ge makhata pratik atyas kar to acha gi ne how it is acha na मस्त madi aigi imana ba keno di
डॉक्टर प्रतीक ती केनो तने मिक्स हो जाता है मादी बेस्ट ने साइज समझे हावा आईडी बिरयानी साइयो सिनेगी फराम हावे दा चादब सुमाइना अखोइना सेमबजो हाइतेब मोइजो हाइतेब असिगी तनगी मसक सेगोना याम ती फजेबसे अखोइना सि सेमबजो हाइते इमानबजो हाइजदेब पा हावे अखोइसे असाबत चाबा चाइसिंग चाबा लोरे अदुगा थोलनि सिगी ngasai अखोइना चंगुबा रेस्टोरेंट दुने आइगा सिदि मिट का पप्पो मे सास दो आई ब्लॉग से सुमाइना सुम आई सुम मेमोरी ओइना सुम सेमजबने अखोइ ngasai इउन ता फर्स्ट मॉर्निंग दा थबक चलरगा चाक लामनाबदो अदुगी असिगी इंडियन रेस्टोरेंट चादबा कुइरे हाइगा खोइदा चाबा सुम लाकपने मैम अदो आई ब्लॉग से इंडियन रेस्टोरेंट दा खोइना चादबा कुइबे सुम महाउदो अदो याम कन्ना इंडियन रेस्टोरेंट हागा अखोइना खंजबा महाउदुदी ओइदे इंडियन स्पाइसेस तो अदु तासु लेदना इंडियन स्पाइसेस तो मक्ति खंगदि कमाय मोरोक इचम चमबदो मोगी रसन सिंगु चाबा याबा अखोयु चाबा याबा ओइना सेमबको माल याम हाउदी हावे तो यौदे टेन के मनुंगदा 6 पिनिंग 7 8 पिनिंग अदो आई ब्लॉग से यंग बिम आई थागा थागा सरी मथंगी दा अमुक थेंगनासे मैम दसबिदानी याई फरे कंगले पाना आई मतम खरा लेगा मु वीडियो नुंगाइ नुंगाइ बमु सेमदबा होनरके होचकिते ई चम चम वीडियोस कुम खरा थागा चरके मैम बाबा याई फरे मैम असी के कापदा को असी ब्लॉग खरा मखुन मसा लेद्रा असी चंग को होन अदने वैदो नाइ खोइ थाजबरिना नहीं मसंग बजे लौदी लौरी मथा सावले नोसिदि कक्बो वादो डाइरेक्ट ड्रो द तौसरा ओके ये कक्थदगे मसंग मथंदी आई चमम खंगरो सि थुगाइ दong ai असिदा ले खोगी मोमोसे किलो दो ओइना चले किलो दो 169 पी दुगा 139 सु पी अदुगा मखल अनि हुम मैम ले मखल से सिजे खोगी सिना मोइदा अचौबदो सागी ले येनगी ले सदी संसागी ले अदुगा बिज रंगी ले सिजे खोगी अकन मा तने फ्रीज नते का लाव बने ओंग सि नुको मम खोनजे माबो सनेन अदो असि सु अदुगा पैकेट असु लेरे सुमाइना मखल असिसिना खामेनगा तिलौगा मना मसिंग सा चादबसिंगिको अदुगा ngaगिसु लei मखल असिसिने मोगी रशियादा मोमो खोगी आइस ओइना फंग खोगी फ्रीजर ओइना खोइ कमाइ हाइदुन सिबो फ्रीजर थंबा अदुगा खोइना होरेन चागेना हारगदिको खि होरेन खोइना सि खोगी इसिंग असाबदको इसिंग